Silwesikhulu In the Bankulu. Nkosi yamakhosi Nyazi lwezulu Ngonyama Silwesikhulu kuyintokozo kithi njengozulu ukuba siphelekezele ingonyama uma izoba ingxenye yokukhonza ebandleni layo. Sithathalele ithuba Silwesikhulu Nyazi lwezulu abefundisi bonke ukwethula isilo samabandla izulu eliphezulu ngonomnyama hlangalezwe ithuba leli esilinikezwa ukuba sikhuleke siguqe engonyameni kuhlanga lomhlabathi ukuba ibandla lalo eseliphakathi kwalo likwazi ukuthamela ubukhona bengonyama. Wena wendlovu bayede ngamakhosi ngonomnyama ndabamenzi ndabakawulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile lichithekile endala yakithi kwamalandela ube sibindi kuthelezi bokhuthazela umuntu akandaba bebo bemthuka bemxokofula bethi uzwe lithini kwekwebusa bethi kabankosi kanti bangcoba ngamafutha empepho endala ngakithi kwamalandela usodidase inkonyane encane kandaba bese didima ibala umphelelwe insizwa obephelela amadoda kithi kaZulu bese ephelelwe ngamandla uma phokophela lobe ngayinsizwa besikanikana engakubende bezinkolo besivunya hlanga lamakhulu hlanga lomhlabathi. Wena wendlovu bayede hlanga lwamakhosi ngonomnyama bayede. Egameni labo bonke oshembe abadlule egameni lawo onke amakhosi akwaZulu adlule ngiyanibingelela maNazaretha. Nyazi lwezulu ninabisilo idlubulo ekhona phakathi kwethu engihamba nayo. Phakamise okukhulu ukubonga udlubulo bamawewe udlubulo wasemashubini ukuba naye uphakathi kwethu. Udlubulo sithokoza kakhulu okuyisithombe sakho sokuqala ukufika namhlanje kuleli bandla. Siyathokoza kakhulu ukuba uzokhuleka kanye nathi namhlanje. Nabesilo khulu ukubonga amakhosi onke asedlubulo insika zalelizwe nengubo futhi yobukhosi nezwe kanjalo. Ngiyathokoza nabesilo banikhona. Ndunankulu usekela ndunankulu kaZulu Nkosi Mdunge ngithokoza kakhulu nawe ukuba khona uba umele lonke uhlelo le-Royal Council njengoba umntwana wakwaphinda ngene nomntwana waseyivindini bengekho namhlanje. Ngithokoze kakhulu ithimba elisuka ezweni laseSwatini ngomalume nanini nabokunene eliholwa umntana Nkosi uhlangabeza naye ujutshwe isilo sakwangwane ukuba ezokhonza kanye nathi. Ngisekhona lapho maNazarethwa endabeni yakwangwane ibaluleke kakhulu nike namuzwa
ekhuluma lapha umfundisi ushuza ukuthi ubuhlobo osebukhona lapha ekhaya phakathi kwebandla lamaNazaretha nobukhosi bakwaNgwane sebubukhulu kangakanani. Mina besilo ngokukhetheke kakhulu abahlobo bethu nabo abaphakathi kwethu esiphila nabo ngokosiko nangokosikompilo nangokwenkolo, ubukhosi bamakhoyisana, ukuba nabo kube khona phakathi kwethu ukuzokhonza. Ngiyathokoza kakhulu kubo bonke ubukhosi obukhona. Ngokukhethekile ngiyabonga kakhulu, ngiyazi ukuthi ngiyake ngithi ubaba sinenhlahla ngoba sihola isizwe esinayo yonke inhlobo yomuntu, okuyisibusiso khona lokho ngoba akekho ongama yena yedwa ethi uShembe ungowakhe yena yedwa, noma ethi iNgonyama isilo singesakhe yena yedwa, ngoba enjalo. Mina besilo khona la ngiyakhona ngalokho, akekho umuntu ngingena nje kuyindaba onelungelo lokuvimba noma lokuvala abantu abasuke beza kuShembe noma beze enkosini yami iNgonyama. Angikhathali ukuthi ungibani, awukho umthetho njalo. Ngiyacela, ngiyalawula nina besilo ngoba singabantu kumele sihlale sikhumbuzana, ngoba nikhumbule phela ukuthi singabantu, ingqondo yomuntu ihamba ikhohlwa. Ingakho uthiwa umuntu akakwazi ukuphila yedwa, ngoba uma usukhohliwe khona oseceleni ukukhumbuzayo ukuthi nansi indlela okumele ukuthi uhambe ngayo. Ngalamazwi nabesilo siyadingana, ngingasasho igama leNgonyama engihlezi sihlaleni sayo, siludingane, kodwa siyadingana singuZulu sonke ngamunye ngoba silapha. Wonke umuntu futhi ngoba silapha ngamunye ubalekile kimina futhi ubalekile nakubaba. Ngalokhu baNazaretha ngiyadlulisa, nginikeza udoloqini ukuthi nithi noma nizokhala kubaba, nizocela izibusiso kubaba baNazaretha, noma ngabe ubaba awusambonanga ngokwenyama, lowo mnikelo lowo ocela ngawo, leyo nhlambuluko leyo, uNkulunkulu maNazaretha uyawazi futhi uyawubona yena. Okababa usuke sebusisile. Ngalokho maNazaretha ngiyaniqinisekisa ukhona amabandla engengezwe kuona kuthiwa iNgonyama ningayibizi lapha ngoba izawufika ikhulume ngokwedlozi nangokomuntu
ngoba ngeke uyihlukanise zombili lezi zinto. Ngizakuphinda ke futhi nalapha ekhaya eManazaretha. Ngiyaniqinisa futhi idolo njengamaNazaretha futhi njengamaZulu. Ayizolo nawanamhlanje nawakusasa. Ukuthi uma kusekhona idlozi asizwane eManazaretha kahle lapho ukuthi uma kusekhona into okuthiwa idlozi ubukhosi nobuNazaretha kabuyi ndawo. Ngakho-ke eManazaretha ngizoniqinisekisela ukuba nibambelele la kumele ukuthi nibambelele khona. Bambisisani kakhulu ke manje kunayizolo. Anidukile manina. Bonke labantu ngoba sihlangene singane siqonda kahle ukuthi sizokwenzani ngoba siyazi ukuthi uma sesihlangene kanje siyisizwe siyibandla noNkulunkulu ekhona ubaba phakathi kwethu ikhona ingonyama yenu phakathi kwenu sisafunani Manazaretha uNkulunkulu uyeke uphakathi kwethu manje ngikhuluma uphakathi kwethu uNkulunkulu manje ngokamoya ngoba ngalamazwi eManazaretha okwami nje ngoba ngihlezi esihlalweni ngihlezi eduze kaBaba ewumoya wesaluleko noqina esihlalweni kunezinto eManazaretha engifisa ukuba sizikhulekele aziningi kakhulu ngoba zisuka esihlalweni sikaZulu sehlele kulibandla sehlele kusisizwe kuze kufike lapha ya ezantsi ukuthi ukuthinta wonke umuntu Zulu mnyama khulekelani isihlalo ke sikaningi ngoba ngihlezi nje kulesi sihlalo unyazi ngoba lola lugade sona lesi sihlalo usigadile okusho ukuthi Manazaretha ngizokhuleka ukuba sibambisane entweni yenu ingalimali phambi kwenu nikhona nisaphila ake kubonakala ukuthi nikhona ngikhona mina ngizonibambisa nobaba futhi sizonibambisa kuze kube sekugcineni ngoba safunga ukuba sizayinikela ngalezi ikhathi einzima kangaka Manazaretha ngisaqhubeka ngiselapho khulekelani Manazaretha indaba yecala leli cala libe yihlazo esizweni yichilo futhi esingafisi ukuba lisiphinde emlandweni ngoba bekungokuqala esethemba ukuthi ngegama lamakhosi kungokugcina bakwethu Manazaretha kuningi engifisa ukuba ngudlulise kunina ngoba ngiyazi ukuba ukuthi uNkulunkulu nobaba uma beveza leli thuba ukuba ngiphefumule ngaphezulu kwesizwe sikaMageba kimina kumkhuleko lokho kini ngoba ngiyazi ukuthi mangiphefumula phezu kwesizwe
ngisuke ngiphefumula phezulu kukaNkulunkulu uqobo lwakhe. Yilokho sizwe sikaMageba ukubonga intokozo nje ukuba siphinde sikhonze ndawonye sibambane nibone ukuba ezikhathini ezinzima ezifana nalezi sisakwazi ukuthi sihlangane nobaba futhi sisonke sisakwazi ukuba sihlangane sibe yileli bandla. Kubuhlungu kakhulu ngoba kuyona le ndawo le esikuyo manithuma nje lapho esontweni ngale angikaze ngibubone ubugebengu obedlula leya ndawo la kuthiwa kusemangoti khona, kodwa nakho nikhona amaNazaretha. Kuyangithokozisa kakhulu lokhu engikubonayo ukuthi phezu kwakho konke ngiyazi iqadi lithwele kanzima ngoba indawo yakhe le. Mina ngiyake ngihlale kulo ke iqadi, anifisi niwumphakathi ukuba eliqadi ngoba ngiyake ngihlale ukuthi kwenzeka kanjani lezi zinto ezilikhuni kangaka. Isonto lilapha eduze, indawo iphethwe ukhozi. maNazaretha, uNkulunkulu khona, asikhulekele izinkantolo ngokwesihlalo, sikhulekele ibandla, sikhulekele ubaba, sikhulekele izwe lethu likaZulu ukuba laba baliconsela amathe bengalithuli ngoba bayalifuna. Mina besilo ngithokoza kakhulu, ngiyazi ukuba sigcina silapha. Nganicela ukuba ningiphathele kahle ubaba. Cha, ngimbonile ubaba, hayi uyethembisa uncwaba, ngiyajabula. Bafundisi, sezwana kahle bafundisi. Ngiyawuthanda umsebenzi wenu. Makhosi asedlukulo, ngiyathokoza kunina. Inkosi inkosisi. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede imbaba lethumba amadoda lapha ehlathini eBhalitho betshela umlabalaba elalingazwa umuntu lawadida amadoda lamdida ukuyela umkaphe ngonyama ladida ujika ezalwa kaXaba lencwadi encane eyayiqoshwe ngumkhwanazi usayitshela omkhulu lapha esifundazweni sakithi kaZulu kwezomthetho labadida nabaseNdiya abuyele emuva amaNdiya enikina amakhanda etete izandla bathi umkhwanazi udlala umambatile lapha ehlathini eBhalitho xola mkhwanazi umvudlane yesaba futhi uyenqaba ukulahla inkosi lapha ehlathini ngoba kudlwana izilwane ngeze ehlathi zinkulu izindaba iphuma uphoko kwelakithi kaZulu sezosongana into eHlimageba umntakandaba lenqaba inkompenge nabaphelezeli ngoba yokulahlekelwa ngayisizwe esikasenza ngakhona kithi kaZulu abaseNazaretha ngibabuke ngabathanda bathatha umNazaretha bawunika inkosi ophahlwe wamhlokandaba obhuda phansi kwenkunzane avuka inhlanzo kandaba zibusisiwe izindlebe ezonyazi eMageba kokulalela izindaba ezindala ezalotshwa ngencwadi yeTestamente zathi ungayilahla inzalo kasenza ngakhona kithi kaZulu kuvuma umqalo wendlela kwavuma uBhombela isitimela samampondo kwavuma inkosi uThingo kwavuma unyanga yezulu bathi zonke izizwe wena wendlovu wena wendlovu In the Bankulu.